Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Education Cell jengah Nyotrap Integrated Theatre Organization hakar phundai truk naitung arajar phosau. Kelip penyekendu ke Director jengah Directorate of Education Research and Training ke Kong RS Manners ban panjang penjai hakar biade bagajeng penslam ban pelat ya ke baibam ni ke scholarship janggi bapuli ya ke diploma in elementary education nak bentak ke samai jong snam arajar phosau. Ha ukurwa bala pha da ke hitu ringkat bagi video bala ringdor hi da ke dikhot jang ke seng uchaman jaga education cell ubakit Shampang Warjeri uliat ho baka juba bala yo pediang naga director kelon nomor ke jinduna pisa jaga sarkar jela ban pelat ya ke baibam jangi bapuli ya ke diploma in elementary education. Ulakin tu ya ke sarkar baka nyele kat bala ban baha ya ke pisa kena makan kata ya ke bapuli ya ke diploma in elementary education. Ni nakaliang sangka hitu student swing entah resmi ni wanya kendo ya director yang di RT katkum kana notification balapan mi da ka Directorate of Education Research and Training nomor di RT/DLF./4/2022/59 dated 6 June 2024. Ni wan banya kendo halor ka notification ba ki penslam yang scholarship jong ki kena puli DLF jong abat 2022-2024. Katkum mencengkip bang yo nak department jong di RT di lak batai ini ba ka Muslim bang yo yang scholarship jong kena adai ba percentage of fund lang ba jong ka government di nakaliang jong ka department ru kala ai ba jing sai to ba pura ini ba nakaliang sukiru ki lak ya keren bat kila yele kat bala ban pressure ya ke sarkar ba dak menurut kadai ban pelat no ya ke fund nak baidai bat ke scholarship jong kena ke kunjuru nakaliang sungi ka hitu student swing ni ibu ya ke apil sa government ba kumbangi nak por sa por kidon sibun ki problem ki bami baidai bat ka education department nado ka scholarship jong kena puli di balik kelas bat minta kacia sa ka scholarship jong kena ke balik dilet di nakaliang jong ni ibu using karpa ja sarkar ba kanyale kat bala ban pendiang ya ka baha mang tengka na benta jong kena puli kenang ba kum gini gi cingcia kinom cia su nang nei sakmat bat nakaliang jong iru ngi karpat jur ba nakaliang jong sarkar kan cingkia bayo le si kadon kacing yatan talai hapedeng ka sarkar bat ka education department habai dai bat kini ki mang tangka na benta jong ki samla puli ke nakaliang sungi tangkatahi bicing karpat bang ibu di publish